Kapitang Inteng! Rumor kayo amin na malalaki! Aglalaban tayo, tapno mamuan no asino talaga tinapigsa kada tayo. Dito entero ang kabildanan! Ay nay, kabadong, agawid ka kuman. Di ka mangre-ribok dito. Ipanag-nagaw, asakti ka sa siglatan! Yan kapipigsahan dito barangay tayo! Ay, kabadong! Ay nay! Kita, Ay, nanay! Lamisan ha! Kita, may salang kuktar ka o matumban. Kita Ay! Ay, nay! Guston ko nakmay! Kaya't mo ta mga yabak iti barangay tanawd! Awan ka buteng ka! Oraya sino pa'y data! Hindi kag panawa, idarom kan! Awan di ka buteng ka kung nalang arudain! Yoray pa'y ni Kapitan Inteng Bateng-teng! Aniya! Mayat! Siya ka ti kabuteng dagiti amin nga umili ti barangay kabildatan. Mangparek nagdayta, asak ti katuridan, kan kasiglatan di daw. Ay, sika ba daw? Anya ti ul-ul kam dita. Kas kala agbalang agkat-katawang agmaymaysa, nagpigsapay ngaraw. Maragragsa ka ng ngaraw, tuyang. Ta, anya ti pakaragsakam. Gaputa siya ti kabuteng dagiti tattao dito barangay kabildatan. Anya? Nagpaisumay ti bagbagak. Ngayon, siya ti kapipigsan di daw. Kan katuturidan. Ay, uunay kan ba daw? Apay, di mo amaw apakaibabain am day tangar aramidam. Anya apakaibabainan? Kat no sumiksikatak gapu iti dayta. Hay, jak amukan ka. Talaga sakit kay tulog. Di ka kiti maragsakan, tas sikat ti asawam. Ay saan? Oray sikat ka. Awan bibiyang ka. Gapo ta pinasikat na ka ti rinuker nga aramid mo. Kaano ka niya sumangpat niyang kalintay, ngantay? Ay, mabayag pa'y kwarog. Gapot tamay sa alawas ti workshop seminar da. Kasta ka, day. Wen, apay ka day? Kunak nung sumangpat adagaos. Taiso ko matimang bagbaga kinitata ba daw? Ay, dayjay apari badong. Talaga nga awan manaknakam na. Apay, diyo ka di kabailan? Saan, antay? Mabuti nga. Gaputa na pigsamay. Ala, bayam. Tabagaan minto ni pari badong. Huwan man, antay. Barang da kayo tidenggan na. Ay, badong, bumangon ka man dita. Aldawan, agur-urog ka pailaan. Hoy, mangmangagnak ka day, badong. Hoy! Unay ka matay. Disturbo ka iti panaturaw. Anya disturbo? Aldawan, katrumbang anagrubwat kan amapan mangiwayway ijay nuang mau. Si kaman lang ang timapan. Nasakit nga min di ulok. Please. Gapo dayta itinalabas nga arak. Kasanumot nga man. Isaw ti pinagbalin mo adanum mo. Nasapsapa ung tanak manay. Ay, nasaan ka ng ungtan? Isursuro ka lang iti husto nga aramidam. Panawar na kidin dito ituyang. Hingkaiwaywayan jenwang. Nala, panawan kan. Tamapan ko iwayway jenwang. Takababain matkan ka. No madestorbo ti turog mo, Don Badong! Day, si kamit gayam day ta, marituyang. Apay as si kamit tan ti mangiwayway itinuang yaw. Ay, kasanumot nga men maray. Adday je balay ni Badong, kat sigurado anak kauldag pailaeng. Ay, nalabos mo't daytan nga araramiden na. Nalabos nga rod maray. Ay, mabaybay akpay nga rodon ti balay, kastamot tantoy bagay. Gapot at trabaho mat aminan at trabaho dito'y talon.
Ay, maistresak pa yun. Ay, wen nga rod, mare. Makitan di tamuging mo ang mais-stress ka. Gaputan nanayunan ti kurot-rot na. Ha? Apay ngay akas taunay ti panangkitam kanyak, maray. Kitaik ngamin talaga, mare. Ay na, bakit kamot una yan? Uray kumano di ka nagpalda iti nakaat at idog. Kitaam sumaysaya din iti pitak. Jak nga roden masangot ti agpili iti isuot ko, maray. Noon niya tinapidot ko, isulatan. Ay, kaasi kamot nga agpayso, mare. Ay, makapasun na ay ti kasasaan mo. Angam agan anus ka. Barang makaamiris matlaang ni pari ba daw? Agdinamagan ti aramid ni pari badong dito'y barangay tayo, marikwanang. Ay, kasla mabutang pa'y aminan nga umilikan kwa na. Ay, wan nga rod maribanang. Kasanumat nga men, nakarit unay. Panagrik na nakit isunti katurudan dito'y lubong. Kasla kabaalan na amin at tao. Win nga rod di na pa'y denggan ti pamagbagakan kwa na. Nang runan ukas jay amabartag. No sa di no mga minti paggatgatangan na iti arak Jak mataglaklako iti arak. Adda siguro am-am na nga gilaklako iti arak kat ijay agumatgatang. No saan aditoy? Ijay sa bali a barangay. Wenno saan mapan ijay ilay. Sa bagay matkit di adungag paiso ti paggatangan ita. Malagip ko lakit nga rod ni Marituyang. Naranaak ijay talon dakit. Ison tinangiwayway itinwang da. Gaputan nakauldag kanupay lang itay bigat ni Pari Badong. Ay, wala yun na ya. Kano imay ngamin dito dirabi Madlaw na bartek. Gaputa uray la nakapigpig sa ti panagtuktok na. Pumuyat may. Kunakpay ki di maikat tirwangan ti balay ko. Gapu iti kinapig sa ti panagtuktok na. Aglisi ka man dita tuyang. Ay, nagdagsin to'y ibat ko. Ay, salbag kamot ba daw? Ay. Kunaknoan niya ti kunam amapan mo gatangan. Arak mo't gayam. Sana basta-basta nga arak na ito'y. Pampatured kang pampasiglat. Anya? Uwen. Ay na, di nakpagbalinan nga awan amuna si Kabadong. Amo ka. Apaman ang mainom mo amin dagita. Kas kalamanin asinaw nga glaaw-laaw. Ibalang kunto pa'y amin dagita. Ay, di ka agar-aramid tuyang. No kayat mo nasayat ka kanyak, sumurot kalatan iti pagayatak. Tabot-bot nga nakpayan. Maamwak lang no asino ti gimatang iti dayta, ipulong kayo adwa. Taasinaw ti pagipulongam. Ni Chief Tanawd ken ni Kapitan. Ayawan! Didak kabailan dagita at tao. Jak ida atrasan. Kasta gaya Orayam nga ro tay pulong ka. Ay, di ka gipulpulong to yang. Tano aramidom dayta, mairaman kang tumutlan. Kunak man no di mo ida kabutang. Ay, basta! Di nakipulpulong, no kayat mo anasaya at kakanya. Aray! Na, Kumata na! ay na, anyat gatangam, Kabadong! 5 4x4. Ay, awan lakok nga arak. Kan may sa, likorban ita. Dulamin day tayo likorban. Imo takit di abak Isumait, sana ya. Iso adi da kayo nasawa, kaputa kastaga. Ay, agawid kan, nabartek ka manan. Sana ka nabartat. Nabartek ka. Saan? Iso di mo amot araramidam. Kita man, tilay bagbagam. Agawid kan, tamangan no makita da kadakwaraw, ipulong da kakan ni Kapitan. Wagin lalaing gidi, ano dya parenteng.
Amo ka! Isaw tinang bilin kan ka, di nag-ikan iti arak! Saan mat Angam adda ti ordinansa. Abawal ti aginom ita. Isa sumurot tayo kuma. Di ta ka man lagay. Tamaban ko man danunan ni parenteng. Agsagada kanya dayata. Parenteng! Ramwan ka dita! Sangwan na! Pari Badong! Awan di enteng. Apay, anya ayat ti masapul mo kan kuana. Ay kwa, kaya't ko lang asungbatan na ti salunsod ka. Kaputa amaw, binili na ni Marijuana nga di naglakwan iti arak. Ay, saan met, Pari Badong? Ngem talaga asaan ka nung agilaklako ni Marikwanang iti arak. Gaputali korban ket nga rod. Adula, minday ka. Pasensya kan, Pari Badong. Heh, Agawid kan Tanay, rabiin. ayawan bibiyang ko kada kayo. Aramidag ti kayo kung aramidain. Oray niya nga oras. Iswa, di mo manilumang ni parenteng. Taga kami man dagsango. Taglaban ka ba eh? No asino dinabigpig sa kada kami adwa. Awan ni enteng kunakmet, Pari Badong. Sige, no kayat mulat tatyagyan di tarwar, ay kat sigilaeng. Nala, panawan kan, tamaturog akaun. Ay, maray! Iruar mo ni parenteng! Ay, una yan. Apay ka di manain. Pampanunutek nga raw, no kaano nga tanga agbaliw ti Chimpaw. Apay nga min niya orayam nga agbaliw ti Chimpaw. Makapauma nga raw, makapauma ti agaywan kan mangpakan iti napig sa ataaw. Yam nakapoy mat nga agsapol iti pagbiyagan. Kay, pudno may. Pangpangaganak ka day. Saan? Angam apay kaday akas tati bagbagam, Ay, kwa. Ay, awan! Awan! Masair kanya. Gaputaday ta, ti aramid mo. Data dito nga yung tatabataw. Agyaman akwa raw. Ayan na nga tibayad niya. Anya? Pagbayadan akwa raw. Una, tapno at igatang ko iti gasolina. Anya? Pagbayadan na nga oray lakayak kwa raw. Sana bali ata damat discount mo. Anya? Pilitan nagapagbayadan? Winaw, danugak layangan data ulam, Ay, sige nga rutan tatabataw. Uray saan kan nga agbayad. Ala, panawan kan. Nagmayat kayam ti kastoy Kabuteng dakdag iti tattao. Isa nga oray adda papanak. Makapanak nga oray sa anak nga agbayad. Masuron unay ni Kwarog kan ni Pari Badong. Ay, ang mga nubalsen no aglablabas. Ay, nasaysaya at kit di ko maano tutupanda. Bareng agnakam. Awan anyaman naken ka no pagaramidan da iti dakas ni Pari Badong. Kuwan Oray to pa ni Marituyang di nadengdenggan. Wan nga rod maray. Agbutang amin na tattao kan kuana. Takasanumot nga main. Ay, natangsit unay. Kan uray saan anak kainom, natangsit lata. Kabaulan na amin na tao. Jak amo no apay nagbalin akas dyan ni Kabadong. Saan lati kinatangsit na ti parikot ni Marituyang? Pati ti kinasadot na. Ay, una yan. Ultimo ka no tay nuwang da, nabaybayan nan, isa nagkutungan. Ay, kaasimot nga rod ni Marituyang nga isulatan ti agtrabaho. Ay,
Sino ti lumaban kanyak, ha? Gusto daytan, Tata Badao. Oy, di naklapdan ako arog, Gaputa, kaya't ko nga ipakita ti kinamalalaki. Ganay, talaga adya kung maanusan ni Tata Badao. Tutupaksan. Ay, saan ajay? Ang mga mataksan ka lang. Apayakit kita naglatan ko araw, Di nagkabaylan na niya. Ha? Chip, anyang itaramitin ta. Bayam lang ni Tata Badao. Urayan talaang. Tano makatiming ta. Pusasan tan. Sigurado ka kadi akabaylam, Chip? Wan, ganay. Ay! Nakadupay la siya, oyo. Di nakmat gayam kabaylan siya ka, kwaraw. Lakayak pa yun. Dinto ta siya ka, kat obing ka, Saan, Tata Badao? Di da kakabutang. Tumarap ka nga rin, Ha? Husto daytan, kabadong! Anya, hustoy, magbagam mo din, Takrot siya diyan, nagitay! Takrot gayam, Dahito yung arot. Pinusasandak mo din, kwaraw. Awan mo't gayam ti bagel mo, Tata Badao. Hala, sumurot kay di barangay haw. Nasaya at may tanausawan kan paray. Pare, Apay, kasla naklaat ka pa ang nakakita kanyak. apay nga tak dito yung barangay hall. Na, Kan, apay nga danito yang ko dito, pare. di mo amuti inararamid mo. Gaputa, nalaos ti bartek mo. Anya, ay... Iso nga danito yang mahaw. Gaputa tiniliw da ka, dakwaraw. Kan inreklamo na ka ni kagawad ko nang. Gaputa naggulo-gulo ka jetersin na. Anya, ay... Ay, naibagada amin nga ramid mo paray. Nagluko kan. Mabartek ka man, wado saan? Nalaslat ti aramid mo. Iso nga ano sa ti community service itilas o ti makabulan. Iti pa naglabsing mao, iti ordinansa. Ngayon bayadam, dagiti na perday, alak lakaw ni kagawad ko nang. Anya nga iti ibayad ko, paray. Ay, gunggunam, tagin lalastog ka. Kung ditagsit ka. Anya nga ita, nagparikot ka. Ay, Tata Badong, agnakam kamat nga taytan. Saan ngamin anasaya at day tangar aramidam? Ala, ano samtiag community service? Kan agtrabaho kamatan. Tapno adda pagbayad mo, kadagiti babayadam ken ninanakwanang. Naggagat at talaga ni Kwarog aka nakak. Apay manan, anak ko nam tikasta. Una, tayo daulwan na dagiti naglinis iti kalsada. Isumot lagayam nga awanan apulos ti makitak awara. Oo. Jak matimbag baga. Ang inaramid namin. Isot na kapanunod. Ay kat, nasaya at Kasta ti chimtanod. Nagagal. Imalakanyak ang angkal na. Ay na, adulakit di ti babalasang amangayat kan ni Kuwaraw. Ay na! Ay! Nagpresko talaga ti angin dito'y kabildatan maray. Wen iso nga ura agangas kay tinaunag. Awanen ti masayop mo anabangsit. Kanayon kanungamin nga aglinis da kwarog ka. Idi kalman, lininisan daday ta kanal. Iso nga awanen ti masayop mo nga agat kanal, mare. Nagagat at talaga ni kwarog maray. Kat, anya ngay, iso nga amo, mare. Ado, ababalasang tagkursonada ken kuana. Ay katwan siyempre, nagagat nga raw. Iso da pa'y kanon ti umasidag ken ni kwarog. Kat armendan. Nadamag mo tinaramid ni Kwarog edirabi. Dungaw. Anya mananday ta. Tiniliw na dagiti at tatakaw. Aya, Biliba ka ni Kwarog. ay na, naggagat lang arudan. Naturad ba'y? Kung natumod ka, imalakanyak nga angkal na.
Ipasikat mo manan nga imalakan ka. Sumit. No kinatarakit ti pagsasaritaan. Imalakanyak ni Kwarong. Agwanda tayo itong rabi, muklaw. Wan, Chip. Ha? Ay na, Chip. Nagaduda kita babalasang. Ha? Asino ka no tinagtarakay? Siyak. Ah, Si Kakano, Chip. Nagswerte kan at talaga, Chip. Kursunada da kan samot amin a babalasang dito'y kabildatan. Barag, aw, apain na natuyang. daki din tinaglalastog amang sadsada kanyak junction. Asino da? Daka mo, nagbabakid da. Ay, sakti makamo ka dagi dyan analalastaw. Ay sige man nga raw kwaraw. Tunggal agpaili at dawatan dak iti kwarta. Di ka matanagan na natuyang. Tasaan da kanto na madawatan. Anya jay pag-istoryaan da, Mare. Nga inaramid ni Kwarog. Ay, amok day tamaray. Akat istorya umat nga rod Dagiti mang sadsada kanyak dita junction Dagitay nagbabakid alalakay. Kat no sa daan dak mo ilaang dagita. Daw-dawatan dak iti kwarta. Ay sus maray, mamati ka. Ano makita dan ni Kwarog? Tumaray dan. Awan inaramid ni Kwarog. Awan, ay sus timakdir lang. Timaray dan. Aga, samday ta kinaturod ni Kwarog. Wen maray. Naangot dan sa ngamin jay payud ni Kwarog. Iso ati maray da. Kabutang da talaga ni Kwarog, Mare. Saan laang nga dagiti nalalastog diti barangay tayo. Uray dagiti lastog iti sabali a lugar. Chip, ang pamom ni Laura. Diyan napinta sa balasang na tagalaot? Wan, jay muse dito'y kabildatan. Ay, amok may luglugan ko no mapanag-eskwela. Crush na Kakano. Crush na? Wan, Chip. Nagagat Kakano amin. Uy, ibagamtuman ta crush ko, mate. Apay ngay nga siyak ti mangibaga. Si Kaa. Mabainak nga raw. Si Kapay mat ti mabain. Kat nagpuskol ti rupam. Saan mo't unay? Dayta ni Laura. Ha? Chip, gundaway mon. Ay, mabainak! Di takan! Papanam ngay. Chip, agsubli ka. Ayan ngayon ni Kwarog, a crush ko. Adda ka no papanan na, Laura. Ay, iso ko matikayat ko amang itulod kanya. Pinaayaban ka no ni Uncle na. Saan pala nakaluto ni Antim? Adakan dito'y housemate. Ay, sanak nga umay makipangananggal. Umayak aglamang. Aglimang? Bakit? Kuha nga men. Adda ni Raura iji paradaan may. Anya? Ni Raura. Sino dahi ta Raura? Diyan ngay kapintasan na balasang dito'y kabildatan. Laura. Kuna ba? Raura. Laura. Raura. Apay adi ka makabalbalikas. Kaano pa'y dayta? Nabayagan ang gail. Idi pa'y... Agure ka man, ano dayta dilam aya? Pinagsidanak tumat ngamin iti umalababaw eh. Manipo di day. Kastuya kaon. Chip, update kayo kano ka ni Laura. Ha? Apay anak laat ka. Ag-date kami, kunam? Kastati ko na. Ay, ibagam nga do ti aramida. Awan matyar aramidam. Addan to aramida. Apay akas lakabutang mo ni Laura. Ogwa. Saan ko ang kabutang? Adaya mo't kabutang ka. No siyakla ko mati kursunada ni Laura. Siya akong timang i-date kang kuana. Oy. Saan mo ang mabalin nga edit ni Raura? Padasang. Anya? Kukwak lang ni Raura. Laura, Chip. Basta, Raura. Oh? At dagayam ti saan mo ang mabalikas?
Maamuan da ito dagiti ka baranggayan tayaw. Abay nga minaya nga ibagam. Adala nga ti maibaga dagiti tao. Nagtured kay nagagat ka akaanak ka. Karaki akpay Insuro ka ngagbalin ang nagagayt kay nasaya at ataaw. Ang nagsimplian Laura, di mo pa'y mabalikas man. Isu nga rod asuruan na. Anya dyan ang ngagkaw. Ay, awanan day. Kaslada ng ngagkaw asaan ang makabalikas. Ada ayaman. Makabalikas kami mat kanya uncle ka. Ewan. Kunak no ni uncle mo ti saan ang makabalikas. Mabalikas ko amin. Ako pa. Uray siya, ako pa. Ha? Inak aglutaw. Tapno mangantayon inton madamdama. Sige, ibalikas mo ko araw. Naglaka nga ibalikas. La. Iso ti pangrogyan ta. La. Ra. La kunak! La. Nagrigat ka asurwanan. Anya lang ti maibagakan ka ni Laura. No maamuan na nga ultimo nagan na kat di mo maibalikas. Isu nga rod nga da ka, tapno suruan na. Puligusin tan sa day tadilam at tapno mabalikas mao. Ay sana uncle. Praktis mo ibalikas at tinagan na. Ay. La. Na. La. La. Law. Ra. Sige. Raura. Ra. Madilata. Anya ngay ti aramida kang gang. Mabay na kaagaram kan umasidag kan kuana. Tano balik sa konti si bubukilanagan na. Raura ti rumwar. Apay, anya di ibagbagada problema ni Kwaraw, maray. Adda ayamat. Kaslasaan sa kano ang makabalikas. Awam mo ti madamdamag ko akasta. Katno saan nan sa kano ang maibalikas jinagan ni Laura. Anya? Katuradan kan kagagatan at chip tanaw. Saan ang makabalikas? Ha? Ay sos, adda nga rod problema iti panagsaon ni Kwarog. Ano kasta? Ay talagang adda. No kasta. Isumanan ti pagsasaritaan dagiti tao diti kabildatan. Lakit di pakaibabainan pa'y ni Kapitan Adayta. Ay kunakmatkan ka asaya atam nga ibalikas ti Laura. Raura. Ay na makaungit ako na. Nga ba nga hindi makalmatan da kita abot ti agong kan matam. Makaungit ka talagan. Sige, ibalikas ka ng kail. Inton Juan. Ay na. Balunatin ka. Kuwang kail. Makaungit ka talagan. Sige, ibalikas ka. Laura. May balikas mo matgayam. Ha? Ay, atagong ungot ka mat nga main. Sige, ibalikas mo pa. Laura. Kabaila mo, Kwarog. Mabalin mo nga arman ni Laura. Yes! Makasawak matlangan ng kail. Kwaraw, daman-damagakin ka. Anya na ita? Apay, pudnaw asaan ka makabalikas? Sino mo tinagkuna? Nadamag ka. Ay, sana pudno da ita? Dayta mo ti kunak. Uray anya na natuyang. Kabalak abaliksan. Si kapay mat anag tarakay, nagagat kan naturad. Kasanungay nga raw, no ibagakan ka ni Laura nga. I love you. Di bagakmat nga, ay rabiyaw. Anya? Ay rabiyaw, Raura. Kunak Naa? Day tati ibagam kan kwa na. Wana, ay rabiyaw, Raura. Mayat adenggan sana ya. Ha? Apay maray, tiyo insuro ni Kwaraw ngagbalikas. Insuro mi matmaray. No adamot dagiti saan na amabalikas.
Awan mo ti amaw. Nangagaw. Siyak amis mo ti makapanignig. Asan ang makabalikas ni Kwarog. Di na maibalikas tinagan ni Laura. Anya? Di na maibaga iti limpyo ti I love you. I love you. Kunana. Anya? Ay, basol ni Inteng dayta. Na, apay ngay abasol ni Kapitan. Kwa nga men, malagip ko nga idi ubing pay ni Kwarog. Pinagsida ni Inteng iti karniti umel ababoy. Ha? Ay, sus. Isumot lang hayam ha. Aguray ka man. Tadamagak man kan ni Inteng no kasano day jay nga agpaysa. Inteng, apay adi mo sinuruan ni Kwarog nga agbalikas ana imbag. Nagkunakin ka. Kat no kapampanaw na lang, tayo may manan nagpaisura. No kasano abalik sen tinagan ti ararman ha. Kasta aya. Babalin ayamot abay-bay akte ka anak ha. Ay, wuna, di mo baybayan. Tadikat nakababain. Kitaan. Dayjay oh. Na. Mapan sa armanan ni Kwarog ni Raura. Anya? Raura? Kung naktumot kan ka. Saan na maibalikas ti Raura? Sinsinyasan na latan. Kita ba? Hey, Laura, Inteng. Ha? Saan Raura? Na. Uray gayam si kakat di mo maibalikas ti Laura. Raura? Na. Sumot lang. Kan, urayin ba na? Saan ba't Raura tinagan mo? Da. Anya? Ito importante. Si dadaan naklata amang suporta ka ni Kwarag. Isurok lata ano may agpa-isurok. Ay, uwan mo't kit di Saan nabalin asyak ti saan ang maka-pronounce itinagan. Basta maisurok itinasaya at jikaan na ka. Kasta ang Kapitan. Isurum lata ni Kwarog akanakam. Kinsaan la kumaan ni Kwarog ti surum. No di pa'y ket dagiti kabaranggayam. Isurum ida itinasaya at akababalin. Maritoyang, di mo mo't ibagbaga saan da ka nga isaksakit dito'y barangay Kudnumay, dagiti lang adak kwarta na ti amuyo at tulungan. Saan mo't apod no day nga ibagbagam? Agpapada mo ti trato mi kadagiti bumarangay. Marigrigat man no saan. Awan ngamin makukwarta ka. Di mo ibaga ti kasta pare. Tauray kakurapayan a tao, tulungan me. Pensaran nyo kakabsat, tapos din tayo pa dito sunatang ang kay dengdenggan, tap na tayo waragawag, di sitwasyon, para iti sumangbayan na pigsa bagyo, dito'y pagilyan tayo. Oh, ha? Mare, nangag mo di imbaga ti radyaw. Uy, nangagaw. At ka mo umay anapig sa bagyaw. Ay, di ka rumrumwaran, Mare. Awan pa'y matudun. Signal number 7. Ibagbag nga kan kan, tapno makasagana ka. Ay, mapanakit di makichismis. Na, umadayo ka pailaan. Awan met machismis ko dito'y tersin. Awan tamadamang agdengdengegak iti damdamag. Chismis di kayat ko adenggang. San adagita damag dita. Maray, gumurguran samot kadata ni Marituyang. Ay, awan nga rod, Mare. Talaga agumurgura. Gurguraan da kamin tupay a barangay officials. Day, apay ngay? Saan mi kano ngamin atultulungan? Tila mapampanunot ni Marituyang Wan nga rod. Iso aday jay. Napanmanen na kichismis itayan ti kumari tayo ja abagatan. Bay amlatan marikwanang no kasta ti kayat na. Una kasaanan amapan makikaruba, ta sumangbayan je bagyaw ngam dinak matpatpatyan. Ay, iso nga imayak, Mare. Tagumulpi akman iti nga kilo nga asen, taadda umay abagyaw. Narigat ti maibusan iti asen no adda bagyo, Maray. Ibagbagamot kano ni Marituyang asaan nyo atultulungan.
Apay nga ibaga na ti kasta. Kat idi na ibusin ti bagas. Inikan mi man. Gumurgura ka no nga rod kada kayo. May agumura. Apay, saan ka amadanagan? Apay kumaamadanagan na. Maksayan iti may sa abutos mo no mapaguram ni Marituyang. May salaang mat. Kat nung nagadog ti mangibutos kanya. Siya nga puno. Makisayan nga rod iti may sa. Mga bakak tulat ta. Saan ka madanagan ba na? Jeep, kasarita na ka kanu ni Kapitan. Apay nga tamanain. Maipapansa kanu iti umay abagyaw. Nagpasada akpay kuma. Saan ka mabalin nga agpasada, Jeep? Taad da bagyaw. Aywanan nga. Hangam, apay ngay ni nanatuyang. Nakitak mo't anapan nakichismay. Waraw, daskan nga agsagana tayo. Tada umay abagyaw. Kasano nga iti aramidan tayaw? Bagam dagiti ka baranggayan tayo nga agtalina da iti babalay da. Ni nanatuyang. Rimuara na pan nakichismays. Ibagam ano mabalin sa anin arumrumwar. Matong palang kail. Naskan nga alerto tayo ita. Nanatuyang. Nangal daw kan, kwarang. Saan pa'y? Tadanaskan nga ibagakan ka. Anya mananday ta. Agsingir kayo manan. No pa nagsisingir, nagalisto kayo. Umay ko lang ibaga Asaan kayo kuman arumrumwar iji balayaw? Tapay. Napanak lang nangal daw iji balay. Mapanak manin makichismays kadagiti ko kumarek dita abagatan. Delikado nga minti rumor ita. Tada umay abagyaw. Mabayak pay. Asidagan dito barangay tayaw. Kat no super tayo paun. Yala mamate. Imbilin ni Uncle Kaw. Anas kan nga wante agwalang-walang. Ay, saus kwaraw. Indakit din tanay. Adupay ti chismis kaw. Bye-bye. Nanatuyang! Di mo ibagati na ka pinalagipan Maray, umayak man gumatang iti asin. Asin manain? Wan, adda nga rod bagyaw. Ay, naimbagpay kan ka, Mare, taamom ti agisagana. Ang ni Marituyang, imbes nga gisagana, mapan ka makichismisay. Di namat kayat ti mabagbagaan. Ay, inton kwan, pabasulan na kami manan ang barangay officials, anang baybay akin kwa na. Wen nga rod kahit nagawid nga rodan. Jakpay mo't napalabas ang nagawid, Mare. Ay, sus. Ay, sapay pumigsan ti tudo. Ay, dahito'y sanji bagyo, Mare. Ay, wan, Maray. Ay, makapadanag. Ala, agawid akon, Maray. Uy, nagmayat ti maturog ang kail. Kukutay lata dito yung balay. Ay, mayat gayam no at nabagyuan niya. Maturog tayo latang nagmalmalang. Ay, katuna. Ay, Ayos. nangat yan ang ramidin yaw. Maturog kami ka na, wantay. Nagko na. Uncle Kaw. Taapay ang maturog kayo. Ha? Ay, Uncle, si kamutin ng ibaga maturog ta. Ay, saan ang mabalain? Inteng, ingkagalutan dagiti tawa. Maitay-tayab dyan. Napigsamot gaya man kaangin ko raw. Ay, umay ka, tulungan na. Napadlug ako, agtugawak may ops. Uncle, saan ka mabaling agtugaw? Apay na. Agpatpatulong ni Nanatuyang aw. Saan ka nuwa makaaway? Na-stranded ka no iti na pananakichismisan. Kunakon ka. Naglayos nga minan, di ta kalsada. Najak amot aglang. Ay, sika nga. Aba. Ay, jakmut amot aglangaw. Ay, malmasta nga ro din. Kasano nga abay sa lakanta ni Marituyang? Inteng, agur-uray ka no ni Marituyang iti mangisalakan kunkwana. Eh, mapanyanggal ka wantay. Apay asaklaan nga. Diyak amot aglangaw yang kal. Jakmut kayak ti mabasa. Di pwede. Apay asaan? Agda nga ro ang kit ko. Nalipata mo na yan. Ang daya matanggal.
Numabasala ti tok-tok ti agong ka. At sumrong ti agit ko. Ay, kasano nga rudan ni Marituyan? Makamunan ni Uncle Kao. Sikan? Sika ata si kamot ti kapitan. Sikan ta si katitanon. Apay, awan ti mayat amapan mang tulong kada kayo kani Marituyan. Ni Uncle ko ata iso ti kapitan. Nangeg mo, inteng. Ay, nalipatan manen asikat ti kapitan. Punmot nga minanggang. Iso nga ingkan. Paano pala naman? Ay, agan anad ka. Ay, sos. Ay, ananana. Hindi pa ilan nakaruwar dito yung balay. Natinagan iti agdan. Ay kunakmat nga may agan anad ka. Maganda at tumadar. Tindagak lang. Tandak pala. Aday ko. Umay kantay. Inta tulungan ni Uncle. Sige. Ay na! Ay, awan matlaan ang timang tulong kanya. Ay, talaga, sandak adungdungwan na giti official may. Ay! Ni Kapitan, imbutos ko. Tunggal eleksyon, ibut-butos ka. Itataka sa pulak ti tulong na di nakmatulungan. Ni Marikuan ang imbutos ko matlaan. Uray pasaray di nakpautangan. Ay, ayan dangay itadangit nga opisyal. Ay, nabasbasa akaw na! Ay, parang! Nabalunga ka ng kilakawi itilayaws. Ay na, imbag ta imay ka, parang. Ikwa, umay da kay salakan. Ay, inururay kayaw. Ay, asino nga itikadwa? Ni Uncle Kao. Ayan ni Uncle Mau. Naglanglangoy pa ilang itilayaws. Ay, saus! Ison samot ng jilumlum na. Ha? Ay, Uncle! Kabaalam ka di pay! Ay, sus, kwaraw! Saan samot nga mo ni Kapitan Tiaglangaw? Ay, ito talaga din na mau. Ingkarkarigata na lang din may tap na may salakan da ka. Ha? Ay, sus, kwaraw! Nalmusan ni Kapitan! Ha? Ay, kabalan na day ta. Nagbangga tayo ng kay. Tap lumayawit ta ni Nana to yan. Napagod ako sa paglalaro. Ay, saklaan ti imayo insalakan. Nakasagamot tisan adim na kadakan. Binaganda ka na iday. Adi ka rumrumuar. Nung natanggan mo ti ulom. Ay, Beta nga arabin mo. Nabanog ka. ay, kunak, ano saan anapig sa tibagya? Lumaminsan. Dumit ka kada kami. Tagno di ka may sakna. Marikuanan, dayjayan da inteng. Kwarog kan Marituyan. Ay, nagdanag ak itay mare. Ay, asino kumati saan nga agdanag? Impilit nanto mga amin tinapan nakikaruba. Uwan nga ron Ay, sapay la kumata makapagpanunot ni Marituyan. Leksyon kumakankuanan, tikastaan na pasamak kankuana. Ay na, Kapitan, imbag man ta nakalangoy ka. Ikarigatak at tinaglangoy. Ay, tap na may salakan may kanikwarog ni Marituyan. Ay, ang lagati nakasupot na awat mo, Mara. Ay kwa, dagitoy relief goods ngayon tayo kan ni Marituyang. Kumplito na kita. Wala, Kapitan. Kababain mo't akan ni Marituyang no saan na kumpleto. Ay, damagan mo na pa dagiti ka sa pulan na. Wen, Kapitan. Ay, di ubay-bayan ni Marituyan. Addan isaan mo, Mare, tapno saan kan amabisinan. Ha? Adda bagas kon, Maray? Wen, kan 5 kilo day ta, Ay, dyan ngay sidal. Adda, Mare, kumpleto. Ay na, kunak, ano sandak adungdung, Maray? Apay kit din asaan kat insalakan da kan ni Kapitan. Kas tamatan kan ni Kwaraw. Tapno saan ka amayanog. Ay, Maray, nalayos ngamin balay may. Yak na ingato dagiti badbado kan ulis tanapanak na kichismais.
Agkat anya ita, Mabain akong amang ibagapay, Mari. ibagamon Kano adun tinaitulong yo kanya. ikanda kanto iti ules. Badbado kantad dumapay. Ni Maribanang timangted. Aya. Ano to yan? Mm. Anto yung nagitibat badaw kan ulas nga itag ni Amtibanang. Ay, barbaro mo lang dagita. Na, unay kan, agsapol ka pa iti barbaraw. Ini kan naka pa iti ulas mau. Tapos saan ka kano malamisan. Ay, Makitam day ta pa nagayat na ken ka, Mare. ay, ala. Ibagam tong arod nga agyaman akin ko na kwaraw. Nalpasen ti bagyo, Mare. Naulimag man ng taglawlaw. Huwin nga ron, Maray. Kaslaawan na pasamak. Ay, mayat man ng ti Serna at ni Apo Init. Ay, kukumaray. Ay, yaw. Ay, kumusta kayaon? Si Kaki di ati kumustaan, me? Wen, ngamen, nalayos ti balay mo ide. Ay na, kukumaray. Agyaman na kada kayo tasandak abinaybayan iday. Siyempre apay kumaabay-bay anda ka, kat agkakabaranggayan tayo. Kan agkukumari tayo. Iso asaan da kami arumbang aguraan, Nang runa kada kami nga opisyal. Tadi da kami baybayan. Nangagmaw, marito yan? Ay, uwan maray. No bagbagaan da ka, dumngag ka. Tapan nang isakit mi day taken ka, wan. Uwan maray. Thank you. Ay, nanatoyang. Amom itan. Tapno saan ka may sakma? Dumngag ka kadagiti opisyal iti barangay niyo. Hala, sige. Dito ang tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin nung labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon VG Puklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan.